Pozdrav svima. Nastavljamo dalje sa VLOOKUP-om, jer ima još VLOOKUP-a. Šta hoćemo da uradimo? Hoćemo da upišemo ime, ajde na primjer iz ove tabele, i da dobijemo prezime. Mislim, to sad vama već deluje sasvim jednostavno. Samo sekund, ajde uradit ćemo ovako, znači ime, prezime. I evo, Jovan, prezime jednako VLOOKUP, Jovan, samo ćemo, ajde, pošto smo rekli po pravilima, F4, 2, odnosno tačka zarez, i to je to, Jovan Marković, nema to iznenađenja. Međutim, ono što može da se desi jeste da mi, na primjer, ako kucamo, da, na primjer, kucamo Jovna u brzini, ili da kucamo Jova. Šta god, vidite, ovdje se pojavlja greška NA. Not applicable. Zašto? Zato što ovdje nema Jove. On traži isto. Znači, ne traži slično, nego isto. A Jove, kao što vidite, ovdje nema nigde. I on izbacuje grešku NA. Kako možemo da, na primjer, sad, da nam ne stoji ovo ovako kao greška, nego da ili izbaci neku poruku ili da ne stoji ništa? Pa, zato ćemo koristiti funkciju if_error. Znači, if_error, kao što i sami možete pretpostaviti, znači ako je greška, šta da radim? I šta mi radimo? Između znaka jednako i VLOOKUP-a umećemo kursor i krećemo, kucamo if_e i on je izbacio, odnosno ja sam iskucao if_er, mada bi i sa if_e bio isti rezultat. Tab. I sada VLOOKUP funkcija praktično postaje upit if_error funkcije. Idemo na kraj, tačka zarez, i sad možemo, uvek se poruka tekstualna šalje tako što je iskucamo, ali je kucamo pod znacima navoda, jer ako je ne bismo kucali pod znacima navoda, on bi to shvatio kao funkciju. I mi ćemo staviti pod znake navoda nema tog imena. Zatvaramo zagradu, zatvaramo navodnik, zatvaramo zagradu, Ctrl Enter. I sad vidite, nema tog imena. Ako stavimo Marko, on će nama lepo vratiti, Kraljević. Ako stavimo Filip, vidite, nema. Umesto nema tog imena, možemo staviti, na primjer, samo ovako, kao minus, evo vidite. Ili možemo staviti pokušajte ponovo. Ok. Znači, ako nema Filipa, on će vam reći pokušajte ponovo. E sad, kako mi to možemo da rešimo? Pretpostavimo da imamo mnogo imena. Znači, mi sad ovdje možemo da dopišemo još 10-ak imena, ali bitno je da se imena ne ponavljaju. To ne bi trebalo da nam bude problem. Kako mi ne bismo stalno razmišljali da li je Stefan, kako ne bismo stalno kucali, šta možemo da uradimo da budemo sigurni da uvek dobijamo isti rezultat? Znači, ajde, ovo ćemo da obrišemo. Koristit ćemo padajući meni. Da mi ovde, u ovu ćeliju, dobijemo spisak imena koje možemo da biramo i to odavde. Znači, šta radimo? Idemo Data, onda idemo ovde, Data Validation, i stavit ćemo List. On će nas pitati za source. Source nam je ovo ovde. I kažemo OK. I sad vidite, pojavilo se ovdje strelica i dobili smo imena koje možemo da biramo. Znate, vi sad ako probate da ukucate Snja, on će reći this value doesn't match the data validation restriction defined for this cell. Pošto ono što je defined for this cell, upravo su ova ovdje imena gde Snje nema. Idemo cancel. I tako da, eto, to je to. Šta još može da se uradi? Kao što sam vam rekao, vezano za data validation, ovdje se može pojaviti Dragan, Dragoslav, Dragomir, eto, pričam imena, Dragan, aha, Markovića već imamo, ili ima neko Jovanović? Nema. Dragoslav Šekularac i Dragomir
Bojanić, poznati kao Gidra. Međutim, mi vidimo prva stvar da nam VLOOKUP vuče samo do ovde. Znači ono što mi želimo da uradimo, ajde reći ćemo sve jedno je da li će ići ovako ili ovako, kažem, bukvalno je stvar preferencije, školski primjer bi trebalo bude ovo kako bismo onda popunili ostale podatke. I mi smo sad dobili ta imena, ali šta je fora, što kao što vidite nama ovde, iako smo dopisali imena, ide samo do Jovana, znači ove nove članove nije prihvatio. Šta radimo? Data, znači bitno da kliknemo na samu ćeliju na koju se odnosi. Data validation. I on će nam već reći da za tu ćeliju postoji lista koja ide od C14 do C20. Mi ćemo želeti da ona ide do C23. Vidite. I najjednostavnije. Znači šta sam uradio? Data validation. Kliknete ovde. 3. Kada koristite strelice zna da bude nepouzdan, tako da je moj savjet da uvek koristite tastaturu, da jednostavno gađate ovo, jer evo vidite, ako krenete ovako, vidite šta će da radi. I stavimo OK. Tako da sada vidite, opet imamo Dragomira i to je dobro. Ali, da ste vi, na primjer, ostavili ovako, vidite, vi biste mogli da povučete koga god hoćete od ovih imena koje ste ovdje definisali. Ali on bi rekao pokušajte ponovo. Zašto? Zato što VLOOKUP sada nije povukao. Evo, mi smo sad povukli i sada je to u redu. Hvala vam na pažnji.